Ya, ia le tua le. Men. Le tula o le afiafi. Haleluia. Haleluia. E se le o le tua. Amen. Haleluia. Yes. Se le ma le fofo le tua. Ia tarton. Ai a mataria le tatou pokalame watu le no maulunga le sunga le pawhingainga por tatou taita. Si saunia mai si talo a mataria tatou pokalame. Tatou talo. Lo matou tamau le langi matou toi whawhikai atu la fio le nea mano le leu le maua. E la fo i vai aso se iau mai nei taimi. I ia lawa lau fio e whawau. Mai o matou sauni fo i le atua e whasoina lau fio pa ia. E whai lea ma a taula inga o le matou au umlanga i a te oe Iesu a oe lava nei whetalai ki tono le nei lava tusi po lau fionga. Ia whai i matou ma moli mau i a te oe Iesu. I le ngata o Ierusalema, Iutaia, Samaria, e o atu turu inga le lola. Whapena fo i le matou moli mau. Hallelujah. Matou wala watu whawhitai ngang pa i ero fio mai ai matou le nei aso. Fio mai nei taimi wha. Uina mea umalava matou te whaia. Ina iu mea umalava i lovi ina Iesu. Whamanuia lo watu no, ni fo ia o auna, tofi, whatua, o woma, e masani, ma paanga o lo whapena. Na matou ia i whatasi, taimi whapene. E matou te si tia ai lo suafai, e wala i lau. E whaunga ina ai le atua, a o onga le lei. Mō matou au langa i ati oi malu malo le atua. E umea umalawe le nei fiafi, matou whaia. Whilau whaunga leo ea tai fo le lau le nei fiafi. O na foi, o whapena, o na whafo e ina lungo pea o lea. O lea, Pastor Mike. E lau whaunga mai. Whaunga i ero, mai mua mai. Lo tunu, ia au whaunga me te lea. Lia nei o mātou mātua tu asina sina tama. Ia vi ia oi whaavau la. Amen. Amen. Hallelujah. Ia tua le tula le hiafi. Ia. So i fua manuia Samoa le atu mipele. Hallelujah. Malo le fula manuia. Malo le nsai. Malo le whaparipale. Malo le whatotoa. Ia tartonua. Pai lawa sina umi whatua. Pe mawale sia wanoa. Ia e whawhitai le atua. Mo le whaavono inga fwoi nei taimi si nei lao. Le wano tāua. Whai fwoi o na tātu toi maua i stato tanga. Tato whilo inga. I le nei tūla la fiafi. Ia le atua. Fwoi lawa vi inga mar whawhitai. Mar whaamanu. Mar whaanetanga. I le tato tapa au sili o le langi. Nga wale mfoi, lea fwoi mwhai o le tato mahuta nefia. Tartonu, o lo manuia le nai tū o le tato hainga, mai se le kalesia, le nai tū fwoi o le tōwine. Ia le tū a le tato whatalofa, whawhilua i masani, o whanofa whatalofa i soafa manmalo o le tato li whaolo i suke wiso. Sua i sunga i whawhengainga, so spata pai taulanga ma lato wharitua, tuna ia wao, te akono manato wharitua. Wa mwhai o le tato whaatasi i le nei a fiafi lunga fo le tato pokalame e peo na masani. E le whangalu ina foi. Pa io ainga wa sina tono e kaleisia. Mai lava i au pito matua si pa ia le tupulanga talavau. Ia le soafana i suke wiso e whaataro whaatua le tato pokalame. Ia, i le neitu la o le fiafi, malo soifua, malo le usai, malo foi le whai o le whaiwa, i le nei aso. Ia, via le tua. Nau e sila mai Samoa i le tatou tusi pai tau, whautuina whapea, Jesus is the reason. Maumala ia le tusi o ngā ruenga la bua apostolo na ngā ruenga tonu. Ia, ngā ruenga tonu na whai pusumre ono. Ia, manai fua i le tatou a matamai i le whai upumomua a ngā tu sungu le ono. Tatou whaasoma, tatou taratara noa i fua. O lea fua i se whia awaro ta otu nā. O lo mana o le tua e whapena na whaasoma mai mo i tatou ora na whanau. I whapena fua i na whai maoso fua i le whai unga to le tatou wai aso. Wawanata mai fua le kimisimasi. O aso fia. O aso fua i a tatou le tutu mau ma tatou whina. E pa ua lawa le skriusiano. E whawaiwai le skriusiano. Toi anu e tua le skriusiano. Amen. Au tarton. O lo whapena ona manuia lawa oe. I le nei tūla o le afi. Ia watu lawa noa lea.
i le sunga 𝚘𝚙𝚎𝚘𝚘. Maluia. Whaafitai ia laua whaaturi maati fo i le taitai ala mapeno le fiafi. Hevi ia le atua Samoa le lau whaafofongang, whaafitai le whaamano ino lo taimi ia. Fo i lea ia o lo lawa, lo sa fo i pa lo iei. I lunga wala ia nati fo i tonu whawhainga luenga o lo e mafuta mai ai. Ia vi ia le atua, ne ia mano le lei ia ele mwhaiona tātou wha pasia ma wha ngaloa. Awa o vanua mai ele atua tātou ki muni mawai. Tāna lei ia le nā ua i luma o le tātou screen, le tātou o tū ne fiafi. O e manatu mai whapea i fuwipe ia o kisi masi e ale me le o mai le. Ia o mawhautu ina whapea ono le neim tā upula tātou sauni whaitau. O Iesu le mafuanga. Le tala ia leo se tala fo ile fa kwa tātou whaitau e keimini neima le aso le neima le pōre nei le aso. Tala e masani ao na tā ua maa whea o auna le atua i whailaunga o ao whamanosi ai. Ai o le pipili ua whamaloloina. Pili u fa malolo ina e ia ile langona ma le manatu pe ona amata mai nei tusi sa fetala ia tu Iesu na uso ele fio ile langi yo tos o e sauni ma fatali e fio mai le nganga pa ia e maua ia o tole mana e fa loto tolina ai ne e faia o to mo mau o e mau Iesu Yerusalema Itaia Samaria se o tu inga la le lava la tuli matanga o pea o tātou wa ai le tusi nei io e moni lava au pe o le whamauina fo i o i lātou poto le whamauina o le tusipaia skola o le tusipaia i o ngā luenga la o apostolo ia e vava ai lo loto ai le tusi nei o le tusi lea ana na iai o na o Iesu Keriso. This is the reason of this book wana le Iesu le ni ngā luenga la o apostolo e whaia i o hame ata lai pea le Iesu au le atua na fio mai le langi o toi soi fua malo mai o le tutam tau le tama o ia lea na mol mawina le au so le ea le una yei tusi le anga luenga o tātou wha autuina ma wha tusia o na le atua wha peo tusi a le au apostolo ma lato ngā luenga sa whai tasi la ni o ngā luenga le ana o le ana o se tasi lea commandment fa aulo na tu ina tu ele tua e Iesu ilo na so ali fio ile langi ina yo atu fainu mala ma so pa so ina tu ya te la tu so for tama ma le ano ma le ngang pa ia le ngata fo ilea ia fai lan tou ma moni mau ya Keriso i so o se mea lava o le langi le nebu tatu yai fa ftai social media fai ona tātou vava ai mo tau mai mo ai le tele o ona le atua o lo whamalosi mai a te tātou i le aso, ma le aso, i le ao, ma le pō, i so staimi. Whamalosi mai lava e winga i a Iesu Keriso. O ia lea o le aunga o mea uma, o le aunga lea o le whamoe moe o le lorangi, o le aunga lea o le whamoe moe o nuu ma la fanga, o le aunga fo i lea ma le whamoe moe o le kalesia Iesu o Iesu Keriso. O le aunga fo i lea ma le whamoe moe o le tātou whaatua tuanga. Ana le ai Iesu i o le hale me tau ki whaatua tua ai. Ai o ia lava lea. Jesus is the reason of everything. Lea kako kilo ma tātou whawai tuspa. Ia whamai ana le ai Iesu a rengi me o iai temini ei. Amene. E foi na lea, ia tātou whātāua Iesu, tele le ngasu o lo whape ngā o ngā whakaua tātou. Ki leo whatano atu me o le tino le nei po nisi mea e nae, iei nae le ai whina ngalo Samoa. Kele ngā le whātāua ina ta ngata Iesu, ia e whakaua ngisi mea. O le tino, ma le tamau a inga, ma le tamau a inga whale anganga, o Iesu a le mafua anga o tamau a inga, mea umalava. Mai lava i le whenga ngā tuai, se i o mai le whenga ngā fau, kako ki kilo ma tātou vava ai ai, o le atua o Iesu lava le mafua anga o mea uma lava. Ke lo isi kaimi o take for granted e kako tātou lava. Amene. No, Jesus is the reasons of everything. Me voi la leo whātou nga ringe fiafi, o le tala malama. O le se whina mai o le tātou taimi.
Le tala lea ia o le taimi lea lea o ai lau apostolo. O le malu i tatalo. Te whaitau pia, moni. O ai whaatasi pe teru mo Ioane le malu i le aso, i tu aso e whai ai tatalo. Le tu aso e iwa lea. O ai fo i le tasi tangata o pipiri taru ina whanau mai. O tuina i fo o ia i la tau i aso whai so i whai tutoa o le malu. Ua ingoa i le mata ngō fie. E whaatonga atu i se mea alofa. I e uru atu i le malu. O iloa mai o ia e pe telu ma Ioane o uru atu i le malu. Whaatonga lea o ia i se mea alofa. Na pula toa lea o pe telu ma Ioane i a te ia o whape atu. Ai mai a te i maua. Na nau mai lea o ia i a te i la ua. Whai maua se mea e mai a te i la ua. Whai atu la pe telu. Ele ai sa u aulo o sa u a rio ai o le mea wa ia te au o te avatu ia te oe o le suafa o Iesu Keriso le Nasareta i nā tu a ia i runga i e savali le tango atu fo i lea o ia i lona lima o tamtau vatu ia te ia i runga o whaamano sia lea lea o ona vai ma le pona vai o oso ia i runga tumatu savali fo i wa ulu atu fo i ma ila ua i le malu. O loo sa vali o ia ma oso ma vi atu i le atua. O iloa mai foi e le nuu uma o ia o loo sa vali ma vi atu i le atua. Wa lato iloa o ia lea sa nofo i le whaitutoa matango fie o le malu. Whatonga atu i mea alofa. Ua matua ofo i la tau o sengia o la tau maul i le mea ua o ia te ia. Ua pi atu i a petelu o Ioane le pili o whaamalo loina, ua whemo ei mai le nuu malava ia te i lātou, le whaapaolonga o le ingoa le whaapaolonga o Solomona, ua off o tele. I le whai upis furu ono la le iai le autu le whaapea. O lona suafa foi, ona o le whaatua tua i lona suafa, ua whaamalo si ai e ia le neitangata, ua outou vaava ai iai, ma ua outou iloa, o le whaatua tua mai a te ia, ua foa ia tuai ia te ia le nei whaamalosi o lona tino i o tau luma. Sa moa ne atunu pele leo kako whalongolongo. O lo iai le kako pā te whai. Ai o le au te lenga a ma le whaasirisiringa o le pāt sirisiri. O le pāt lea le atua po le pāt lea Iesu. Kero nisi kaimi kako ki whaapasia ngai tangata o lo iai mawhitianga. Mai o le tino. E le ngata fo i lea i o nisi fo i o mai wha lea nganga. I le whapea lau whai akun mātala ni ngipo o lea e alu so e ka ngaka mai somewhere. E whaahali iai lo pawa. Ai e iai lama le taimi ma le aso e vatu ai e le atua i le tangata mai i ante oe. E le ona o oe la a ia whaai loa ai le mana o Iesu o ia lea manatua fo i tātou Samoa le atunu pele. Lea lava e leo iai se talitonunga o tangata nei Israelu. O Iesu lava lea na fio mai o le alo le atua. Lea nitoi whatuina mai e le atua, ilo na mana atua, mai le tunga mau ma le oti ma ua toi fo i atu i le langi. E leo talitonuina e tangata nei o Iesu lea o ia lava lea o le alo le atua. O ia o le Mesia. Ia e taruai ono iei le mea lea ua whaonga e le atua. Ia tangata o le atua po rana au apostolo. Lea la o tātou vava iei le aso lea. Na sava vali mai iei tangata o le atua, Petelu, Ioane e oe, talo le malumalo le atua. O mai la lea i tangaka lea. Me foi lea i kakouloa, o nisi foi tangata mai. Mo le o ngofo i whaikoa, o la ua mai e kongo frasa. La ua kapua. Me foi lea i awange i kakou va ai wha le nefu foi lea i nai tangata. E me se oe lea ua whatu muina le nganga pa ia. Ua e whealua i malau mea alofa, ua maso ai oe lau mea alofa, mai le nganga pa ia te whealua i ma wheave ai. Ai ole mea wa tau na whao ngā le nā mea alofa. Whatumu ina ai oe ma mea alofa ina ai oe Yesu. E ao ina ia ea. Whai oe ma vae ma lima ma mori mau atu Yesu.
I so se vaenga o le mea lo e iai. Nai o le tala wa o le tala e leo se tala fōua o le tala whemaia. Wala o atu i e te talo le manumanu. Teimi lea le wha e le i wha mutaina pe soloia le manumanu fo i lea na fitalai atua Iesu. Lea la o iai i le pipili lea. Mai iai le langona ma le manatu. O tasi lea va venga ofo fongia na whaia Iesu Keriso. Se ia whapupula iai mata o Israelu. Whapupula iai mata o le au whaitofi. Whapupula iai mata o e le tali tonu ia Iesu leo le Nasareta. Ina ia nātou i loa o Iesu lavanga ia whaia mea umalava. O di pidi lea le whapenga whangau mua mai o ato atoal tino. Whanau mai lava o pidi pe o tala tusi neaso. Ae ona o ie loa ai le mafua anga o Iesu o mea unga e mafua ona tutupu vavenga ona o lea ona o le suafa o Iesu i le fatu atua le tio foi fai mai le afionga pa ia le tu se mareko fa mai e mulumuli atu foi nei fai longa uma ia te ilato o i fatu atua ia te ia la tu te fatu tu ie fa marolo ie mamai fatu ie pili fa pula i tawaso marolo foi mai la tu te fitango vi foi ni me ona tinga ai e la fai la tu te inu foi te me ona la tu te le fai tasina la va venga ma fai longa e muli mai ai te tatou pe a fai tatou te fatu atua i le suafa o Iesu ma tatou tali tonuina o Iesu o lo tatou Mesia o lo tatou faaola o ia lea o lo tatou manua papa i so se taimi o iai tatou i whainta. Ma whala le sa mola tunu pele, pe ona ma sea le fiafi. E leo se tala vo i lea fou lau whalo. Ai ole au tu wha au tu ina, Jesus is the reason. Leanga e le i kukupu fua mea ia. Na hala na tupu, na hala ona whatu laki e Iesu. Ina ia, e le ngata ina whao ngā ina, le tangata ua vea o tangata o le atua. Ai ia se i wha tepa le nuu o Israelu le whatu atua. I le mana o Iesu Keriso. E foi ana ki kalangoa. Whalongoa ko kalangoa mai le au so. O nganga ku nguu ia mai singu ia au kafa ko Israel fa mai so. O mako o la wale yo kalila yo male. Tasi na va venga ina wa fio mai le nganga pa ia o le atua. Ai ke ilo Samoa. O le winga le o le tangata le fatu tua. E masalo salo. E pe ia e la ngona e le moi. Aya. Pe fōri ngai wha loto lua lea. Le manatu ma le wha moe ma le wha tua. O Iesu lava lea o lea tua. E foi la lea. Tātou tilo pe iai. Makako wawa ai. O lo iai foi ka ue kongu le foi se sioma. La sunga lea wa. E se ka ue kala. Nei peni. Ya. Iere li. Iere tua. Nana ia le. Taringa hia longo hoi ia le. So ale sunga bartato tai ni tula na fiafi amene haleluya e sele le taua fo yo ni tala pe ona fa tu sunga tai o se talo o lo ma si le fia le to tele o se tala fo ia winga ese fo i tono tusila an ngā rubenga. You know, when the story took place in the book of Acts, e se me tau i to tonu o le porkalam, o le tala lea. Ona, o le nofanga ni tupu ai. Hallelujah. It took place in front of the beautiful gate. E de i tupu sisi mea. It have to be in front of the beautiful gate. Aisia, ono nai masangi ngasi ia kwa si pili le fa ngu fuai. Hallelujah. Amen. E la se vai nga ta wo ta ti to no talana. Ata vai ole fa sa monga fa mai. Ole malu wai ngoa, ole fai to to. Malu fai ngor mata mo fi. Ke lola ke kui ma u ili mata mo fi de olanga sta malo le. His life was never beautiful.
until that one day, Fatua matango fiele o langa o tamalo lea, o te kiri lea, ina wa e whatasi atu pe teo mai ane. Tāra tolu le fia ki taimi na sauni eila, fongo talo. Mode e talo sanga. Si, o le meta awa re tau whasoa tuai i lau pito. A vai le tari a peteu. A mai le tari a peteu. Ina opisiri atu le pili. Wei loa mai e ia o peteu mai o ane ua ulu atu i le malu malu. Ona whaatonga lea o ia i se mea lofa. He asked. Peo le aisi o tangata le ilu morpada o loa le. Tele ang kato wa ai ai matato pitau i kele i mangele. O tawa. Ele kele le kele solo aka ka aisi i ai. E kukusa lea mare aisi lea. Amen. Pauanga nga chabe e fai. Ngole aisi ya. Vale ki kira le fa mertala. Mertala de talia to pete mai. Ona pula to a lea o peteu. Mai Ioane i a teia. Ele i fa apenga whaka ngā ki kilo ai. A tau de pura toa ma kwa e ku, ma e focus, ma e wa ai le tangata nga aisi mai a tau ai. O mai, e na ngata u pura toa. Ua fa pe atu, wa ai mai, ya te ma ua. Ona nau mai ai lea. See, when you ask for something, do you really need it? Do you really have the reason why you ask for something? E li whaka ngā whesili fwere ko le pili. Ngā whesili o ngā le manga o ai. Amen. Mara kala peteo mai ane. Mai wa ai mai. Mai wakwa i ngau wakwa hara wa ai al pili. Wa ai al mai. Mai nara tala peteo. Mai ora nau mai le ia te la ua. Mai. Whai ai ma ua se mea mai a te la ua. A ua whai atu peteu. E le ai sa u a rio. Po sa u auro. Si, o ila le tau mori toi sa u fi au. Peter knows he has nothing. He didn't have money. Amen. Se upo whengo fia le o langa le tatu wole. Ele sanga kupe. But ele a vere le o se mea. Ele a vere le o se mea sa ia teia. La le tali atuai. Ili fesili mai o le tangata lea. Amen. Mana tuai wa umana ave ai e Yesu ke viso keys. Le authority ya Peter. So even though Peter didn't give him money, he gave even though what wasn't his. But because Jesus gave it to him. O le mea nga ave petau. I te mana o sa wha i duma le gate. Amen. Unga tala. I e taimi e whapena e se situation e ke sa wai. E ngata mea le tino. Ana wa ia te oe mea whale anganga. O no wa ia te oe le pule. O no wa ia te oe ki e kakala ai. Pare e kaimi e ngā lua e kako ngā o mea le tino. Mea si wa o li lava le whasua. Si wa kale fia laku wa kale lava. Mo le ise mea vaku. Kiva fo le aso. Mo kiva fo le aso. Pare e ke lo i loa e oe. You just being there for that someone. Bera se maliu. Po se whapoiponga, po lea se wala ulia. Ai wala ulia mai oe. Ai wai loa lewa le lava lu whasoa. E se kaimi le mera kere kangaka lu whasoa. Olo au wai, wala lava matutoenga ngata ngata. Peke laku e leise mea. Au ngan vai fwanta tau yo makau ai. O makau ai la ka adu e leise mea. Leise mea vea. Ke anu maraka whaka ai. Pare eisi kaimi, o le honest e kangakanga. O vai, ili, usa, o roa,
O lo wake I pipiri. A pe ui. E le se mea kakare a le mea. If I may le se mea. I have nothing. But I have something. America, not everyone has everything. But everyone has something. So stangata ola lava e lava mela ni ate oe. Ele reset. Le kurkulia kuri upule le reset. Ele upule le reset. Olo wola malo sui fuori le langi. Ele taua nei ate oe. Ele mea lofa nei ate oe. Ele pawa nei ate oe. Ele upu nei ate oe. Ele fa ma rossi nei ate oe. Ele nga o le tupe nei ate oe. Ele nga o le tamau ainga nei ate oe. Amen. O nei ate oe le fa soa. O nei ate oe le lotutoa. O nei ate oe le fea fani. O nei ate oe le lofa. Hallelujah. Le sa ki kilo I. O lo ka la isa o ya le so na. It wasn't money nga malolo ati to malole. Gold and silver. Oh, o le ngoa. Jesus. Yesu ke miso. Na ko ka le pa mai. Ni le vai upona lima. Elo ya tia u se a rio ko so au au le meo ya tia. O te a vatu le ya te oe. O le suafo Yesu Kristo le Nazareta. Ina tu ia lunga masavali. Hallelujah. Atelo o le pao ai o le mea na ia te oe. When you have nothing. O le pao ai o le olanga whale nganga na ia te oe. Pea le aise mea whartino ia te oe. Empty yourself. You see, the man was sitting in front of the gate of beautiful. His life wasn't beautiful. But on this day, ngā matua I mata mo fiere o langa tamalole. Aisia, o ngā le aso lea, ngā kali e lea tua le tapua I tutonu. He's been sitting there for so many years. Amen. Ma aisia e ngofo sisi mea, na ngofo lu mo le pā le malu. Au tutonu le tapua I le tua. Dela was a vali atu ale ia. O le aisia tangata le rumai. So his life wasn't beautiful. So o le whiaunga ka oko ngā, o le kaimi. Amen. O le kaimi. O le season. How long you've been sitting in front of the gate. How long you've been going to church. How long you've been praying. O sili watali le tua ia te oe. Watali le tua ia te, watali le tua ia pasta. E iai le taimi. O le taimi e maua le tali na. Mera, na punga. Na punga I runga ta mano e I tunga punga. Ea oe maa. E te oli whaapea after so many years. Nā te talo ai. Peter's definition between what has happened of what he didn't have. Peter said, silver and gold I do not. Amen. I do not have. But what I give you is the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up. Amen. So the work of waka malo, elo a weonga. I own money, but Jesus' name I do not own. Sometimes lewa e musu. But if I came kong whakai kat. Eo ka mai ki kia salo pasika. Ke hero wha mongui ai. In Jesus' name, e lea so wha ngai nei oi. Kaka leanga, kaka ngoi, in Jesus' name, e le taimi wha ngai nei oi. Hallelujah. E kai mi ke la vea. E le kai mi Many of us often allow what we don't have to stop us from acknowledging. Sa o le tala lea. E taimi puni tia ai le mea wari o le hime tato lima. Ngalo ia te oe
Le mamalu ma le paia ma le whaanetanga le viinga ia ke wiso. Ia ile atua. E punitia oi asia. O ngā walegi mei o lima. Pan mena o mertino. Para e loa lo atua ma e loa Yesu ke wiso. You know, Jesus is the reason. Then that's why you're always happy. That's why you love serving the Lord, asia. Because Jesus is the reason. Iri ave pe tau fa pe o sisi tu le na ave ona o Yesu ke wiso na se fea o ia. Amen. Tele fa pe na foi ta o da fea fili nei. Pero facto te me solo na ia te oe upu fa mahalosi mo tangata. Amen. O na ia te oe le mano tano na ia te oe le pawa. O na ia te oe le fianga o na ia te o tele o mea na ia te oe. Para i taime kako limit ara i kako kangaka. O ngā warengi mei kako lima. O whapere, woso male anganga fwere le fifai mea. Ona, ona nete tō le se mea o lima. Para ngalo ia te oe, na ia te oe le mea lofa, na ia te oe le ki. You have a reason why you are here. E iskaimi, o ua down mariskangaka. Arawa e vili ia pasta. Se mai asa ufa malosi mo se o lea. What about you? Na ia te oe. Ta mai fe auna ni ta mo le atu ko ia mo ta to por kaname. Tai min nei. Ele eso tama i mali wo tupu mato ainga i Samoa. Te lo le mai te lo nisi. Isi mato teila. O te pese a i lau tala vau, i ni maka upule o le suicide. Ai whawhtai lea tua i lana au auna. Le mainga tusi lea, o ngofa mo whau ai. You know, ma whaila o kala ni mako e kalesia. O kala masangi. Our biggest fear is not dying. O le mele tatu e fefe ai e lo le oti. O lo woti a te le lolo mafuanga. Dying, you don't know your reason. O lo woti a te le lolo lalo taua. Waina ofi le mafofau lea tia polo lea o le pule lea o la situlo. Ona wa e le lolo taua. A whapele whafonga malo ainga peli Samoa. O se toi wha manatu lea. Toi whanu le tona tatu ainga. Tāua le tala noa. Tāua le toi siaki. Toi wha manatu lau whanau. E ai le reason. Even though you have nothing, you always have something. Pe whai mea mafuanga o se wō le teine matama. Se le ngata i ngana wolanga. There is more ahead of you. Don't limit yourself. O ngā leili mikia oe ne whai ele atua. Waianga limit oe, wakanga oe limit lo tangata. Ai te lele value na ia te oe. Tupulanga tarawau a oe mafuta mai da fiafire nei. There is a reason in you. E tātou umana tātou wola, e le mafuanga. So awala ni a vele le ai o se mea, ma mea tu topu ia te oe, e nganu ai lo tāu ele atua. Te lele apo noi fifa o ngai nei o le atua. So tātou matua, to yasi lo whanau, to tala noa lo whanau, to fisili ai o amai oe, o fisili la tāu a tere o amai oe. Lera e tato tala le fiafiri nei. Sili atu le pili a whamepe te titilo mai. I have nothing to give you, but I have something. I run out of money, but there is something. O le mea nai li whatau e se tupe. Ana, na mai e Yesu ke wiso ia tia. Lela, o tampai watu ia te oe. So ai loa na iei se uso, se wō, o lo mana o mia se peso soani. Tala no ai, asi ai, whaaso ai, o nā wai ia te oe le mea rofa. Wha o ngā ina oe le atua. We can all be used from God. E mo mole e lana whiau.
e te tau le vili mai a pasta, te tau le whakali se o la sale lotu, se maua sa wawa noa, ni ai momoli lo taimi na. It doesn't have to be always money. Doesn't have to be always something. Ai lea vatua se mea wa le ai, na i ui ato ai. O le whaasoa, o le tala noa, faufotua, whawhiarufani, le alofa, mea umana, na wai ato ai. Ia manuia le tātua whiawhi Samoa le tulu pele, ma se wale nganga le tua se o ainga Samoa. Mi se antu le tua. Tasi foi, tā ua foi ilo ni tau tua tona la inga. Pa se ava noa toi whanu tono tātou ainga le ngata foi lea, na iso mtu whaafini, au tupulanga talavou, i ngei atunu, tono e kalesia, au ngā toi whanu, toi vailo whanau tala noa. Amen. Whaasoa. Amen. Nai a te oe. I re o mea tino, e tau whai e mea uma. E tā ua foi le tū whale anganga. Ia watu le manoa murmuri le sumane. Kaftai. Tamā. Ia, taringa lawa e fia longo fo i le, whaasoa fo i le sunga na wao, ne fiafi. Ona o le tā ua o le mafu anga ina i tātou loa o Iesu o le mafu anga o mea uma lava. Panga ia o le whamarosi fo i le na ona ne fiafi. E i taimi wa tātou manatu ai tātou i le tino le nei ua o le ise mea te i tātou. Aro tātou whātua tuanga i a Iesu Keriso e sili atu lea ne ta mau a inga nei lo seisia mea o le tino lo i a te i tātou. Me voi lea ina i a tātou i loa ma tātou tu sei fua mo uola le nei o langa. Ia i ai pea Iesu i o tātou o langa i teimi umalava. Teimi o ingi kupe, ma lea ingi kupe, i tātou loa o Iesu o ia o le atoanga o tupe. O ia o le ato toanga o aulo, o a rio, o ia o le oa le atua. Le wifa mai e sili atu. Le oa, ia Keriso Iesu. O ia lea, mai e ate i tātou lea, le mano si anga pe o ne whetalai mai e a fio mai le nganga pa. Ia, na whama mana ina leo i tātou, ma vea i tātou ma moli mau i a Iesu Keriso lea. Ia pega na maa whasoa o le tala maa malama. Le ai seisi e le ofo, o le nuu na lātou ofo e o i tangata na te tonu, sai le malu wa leo sauni atu e oi. I fonta talo i le toru leo uri. Leo le a oi te talo, i whalo le atua. Ai ofo i na walatou tilo le tangata le nei. So le tangata le nei aisi lungo mo le whaitutoa a leo ua savali mai. Mo oso mai ma vivi. E tele mea na maua le tangata le nei. Ono Iesu lava o ia na mafua ai fa mai le ngata ina ia o ia tu lunga ma ia oso ma vivi. Me foi le fa fta ia o ai o le ase me finga tai no tato bolanga. Me tato te fana na mai matato e me se lava tu langa o mai o tino o wa tangata le na fa na mai o pit. Ile ai se malo si anga ato ia te ia. Ai o va venga i o le atua le tātou te tonu ma whātua atua ia i pe na whetalai. E muli mai fo ia whailonga ia i lātou mo i whātua atua ia Iesu. Peila o na ofo nei tangata ma lātou o mai ma va ai ai solo le tangata le sa mai ia le ua oso mai ma. Ma savali mai ma vi le atua. Ole se tala fia ona o le o mainga au apostolo e o mai o te talo. E leo iai se wha moe moenga le nei au so o e ofe a vea ini aulo mani a rio po le alava. Ai wa ai o e le tā ua te le olo walu ma ave le oloa sili a le atua o Iesu Keriso lea i o tātou o langa. Le ale me whainga tā tupu mai sili antu lea o Iesu o le mafua anga meo. Na bebe tātou loa iai wha mai a wala ko wo mai ma la to fa pe mai ate i sole wo ofo le no wo ofo i lanto even e tangata ro fa pe na fai mo la to lo ta pua il malu o se mea ese lea winga ese i va ai i le afi mo le tangata na fa na mai o pipili a le o savali mo so vi ma na e foi nga luenga la apostolo le ngata ina ofo ina atu Iesu fai le tatalo a wana le suafo Iesu. Ia e tamu fai fo i whaatu lunga.
Whakulunga kango mena tango atu le lima pe telu, whatu o ia ilunga, ia ma whamaro sia le na tu lunga, e mora kangaka mo le pepe. E le whapea mo le pepe a para o mai lo savali lo. E savali mai ko kolo, ka ula ala se ia o ina, ta mo e loa ma savali. Whapea ngā umo foi sio langa o se tangata e maua i mai o le tino. Whapea ngā foi sita maro le. E le whapea ngā hio la kura lunga o so sorovi. Le inga whatu lunga la o so i le procesa le atua, whamaro sia ona po nā vae, ma ona o na soonga o vae o na tino. Ia, o loa ina oso ma vi. Ma alu e whaftai le atua. Ona o vavenga na whaia Iesu. O ia le mafuanga. O lawa ni tātou whapea o tātou e ona. I le whai upu le ngā awa o le mea mo ia e mea lea. Ua lako ua mai whamai se a le mea ua ofo ane. Pura koa mai a te ia pe se ia se ma ua mana. Le whai punga se fulfa mai a. Se a fo i tau te pura toa mai a te i ma ua pe se ia se ma ua mana. Ma so ma ua mi o tonu ua wa ai ai o ia. Ua savali ai o ia nei. Se se wha upunga ua wha ai atu a pe telu. Le ale me o kou langa mai ai mo kou wofo ma kou au mai se paki mo i ma ua. O kou mangaku eo ma ua o se kangaka ua wha, se ma ua mana. Po se ma ua amio o tonu, po se ma ua amio o tua. Afe mai le ai. O le a tua apira amo, o Isaako, ma Iakopo, o le a tua o tātou tamā, wa tuina atu ai e ia le mamalu lana au na o Iesu. O ia na o tau tuina atu, ma o tau whaafiti a te e lunga o Pilato. Ma ua manatu o ia e tatala ina atu i a te peitai o tau whaafiti le pa ia ma lea e ame o tonu. A o tau whai atu i a tuina mai a te o tu whasio tangata. O whasioti foi e o tau le li o le ola. O ia o toi whatuina le atua na ye uoti o mori mau i mātou i le na lava mea. O lona suafa foi, ona o le whaatua tua i lona suafa, o whaamaro si ai e ia le nei tangata, o outou wa ai ai, ma o outou i loa. O le whaatua tua mai a te ia, o fo ai atu ai a te ia, le nei whaamaro si, o lona tino, i o outou luma, umalava. E whalonga la le tali e la apostolo. E le o se maa ua amio ua tonu, po se maa ua amio ua tua, po se mana ia te maa ua. Ai o le mana o Iesu Keriso, o ia lava lea, whamea, o ia Iesu le Nasareta. E se ame o ta ua ai e Petelu o Iesu le Nasareta. Leanga o ipe i sa so i fua mai ailo langa tuptupua e Iesu. A le nu foi le Nazareth e ke le ngale ka ko ngu fa mata la le sia ori ya fo ya i fa mai e ke singi mele le kupu mele nga ngu Nazareth e oi la ngale no fo ai le sili onga mana maami o tonu maami o le o Yesu so e pole ala le vai mo lalo ka ngaka le ngu mele me o yai po la sunga fo i ka ko uma ai Yesu ya ta ua o ia le mafua anga o mea uma. E leo se ka mana la, ma na ia yo le tali e la apostol. Ka fefe e pe anga wa pe o kama se, e langa mai le ngu, ia, whakfoi. O le ma manga nga langa lenga, me Yesu ya ma ua le mea nga. O langa fo langa kamangi o e ami o tua ma ua le mea nga linga. Savali le pili, afe mai e leo se ma ua ami o tua. Po se mana ia i ma ua. Ai o ia lea nga valer maanga ia ia whamai. O ia lea nga kou ke enga. O ia lea nga wha sa taulu. O ia lea nga kou wa. Kou awatu ina atu i limo tangata leanga. Tangata le i whaola inga o lato o langa 10 times. Ma taupu whai whasiotia o ia. Ma kou whai ako kakala mai. Le tangata nga oia te outou. O kou whasiotia lea li o le ola. The Lord of life. E maanga, ia i o la unga pete. O ia lena, o Iesu lena, lena toi whatuina mai le mana o le atua. Mai le oti. O ia lava lena, le o toi soifua mai. Le ia i le mana lea. Me foi la le ia kako uloa, o le pattern lea o le kako muri mau.
Mai o le mafuaanga fo i lea o le tātou molimau. Ina ia tātou molimau ina le tupu o le malo. E le ngata o lona malo. Ai o le tupu o le malo o le atua. O Iesu Keriso lona suafa. Me whaina le, e ser ka ua, ngim ka upu ia te tātou Samoa. Awa langa o kero kaimi e ua me uma, e uma ia ka ua. Sunga lava. O hau lava. O hau wa. O maa kou lava. O maa ua lava. O la ula unga lava. O la ufaya onga lava. O la ua onga lava. Ele einga kako menga ko mkako nga o Yesu Keriso o ia leana ia fio mai a te tato. Mai leo Yesu ia tato fatua tua ia te ia. Ona muri mai fo leo ia fai longa ia te tato. Le manana le fa mana ina ela o apostol. Leana poloa i Yesu Keriso ma fio mai. Fatu muina ela o apostol. Maua ila tole mana ngalua ina ima mori maua Yesu lea. Jesus is the reason. Ina ia whape naona ona o atu le tala le leo le maa lo le atua. I atu lau. E foi la lea. Samoa. Ia uangi o kako wa aima ulalo. I le e iai le mafua anga o mea uma. He is the reason. Peango vai ako. O kelen kau wha mua isi mea. Ia ai fo Yesu e keu ka poki se ovo kisimasi fuka koe mai. Ia ven. Ame ia o Yesu se ibo kisimasi koe. Ia o Yesu e to tonu ia te tato. Ia le foi la o mai kisimasi. Ia sa no foi la o nei. Ka ko va po o kisimasi Jesus the reason. Ia o Yesu o the reason o mea uma o fe me kau ia. Ia Yesu i tonu ia tato. Ia tato fa tua mata di tonu. Ma ngai e ioloa, le lei se mea te oia la ia o Yesu. Mea ngai ke lea, e ke lea fifo ia ai, ma e masa o salo ai, ma koe haru ruma haru kua haru ma kuasa, ai ia te o Yesu. Ke iloa, o mea ngai o le tino le whapenga, e sila fia lea tua o ngā mui kako. Mea leo lo iai. Ai a kako mua isa ilia le maa lo lea tua, ma lana mi o tonu. Ai mi o tonu la lea ai. Le ai mi o tonu lea tua e ala ia Yesu Keriso lo tatou whātua tuanga. O ia lea o lea. Le mafu anga o mea uma. Ma nei o le launga peteru. Pa maia. Me o whailonga i o kou wawai ai. E leo se manga se o maa ua po sea. Paoa po se maa ua me watua. Ai o Yesu le mafu anga. Ma Yesu le mafu anga. Me foi le ka ko le mafu anga o ngeimbea. Fa e lungo kako le huka ko kilo tatou va ai le moni ma fa ma oni o la fionga pa ia le tua e ini si shea sa ma ku she foi ma ona le tua pe a ma le fa e ko ko sanga taluai le fa ia le kako kilo aku a maka o nga tangia mai sa tatou va ai ma kako fa longo ai ia ma shea ku fo i lungo le ala ata le nei le ngata o Samoa si o tātou atunuu i mea na tutupu i mawai ia le ana mako kaku kilo ama kaku vai ai wa maka o ngā fio ngai le atua ia ono o Yesu o ia o le mafua anga o mea uma le ala koe fio mai sau o ia o le tupu a meo tonu o le pule au i le langi ma le langi lungo nei funga ele fatu mawina ilo na malo talo moro atunu Samoa talo moro atunu so se atunu nanu mangana ese ina ia na tu talia ina Yesu le mafu anga me uma ina ia fo ile atunu fo ia atunu ngana to fo ia Yesu Keriso lo tato faola le na fio mai le langi ma mai le fa tanga mo tato e foi le talo foi mo nei tu tato iai talo foi mo no le tua fai a lava lona fina ngalo pion kako kala ngoa vo tasi po e mo eni no lo iai se io fai si level ngi kala ma ua lo fai fo i ma fa nga sauni sala elu fai a ka vale fio iai ia o nga pisi da wala ia nga o mi al patel nga ia fai lo le fai lo pe or ka vale no wonele ia whatever kako kala ngoa ia le la kako kilo iai
na tātou wawai o le hala mo i mai a ke lo isi mea ngai no lea e le whai ako lo whapeo se mai kakuloa o le atua o ia ngā review mo mai ngai mea i rana fionga pa ia e ao ina whātau no ina mea tonu malawa whaftai le atua i rana mea alofa e ala ia ke riso Yesu o ia lava o le mafua anga o mea uma e leo se tātou mana e leo se tātou wā mea atua a o Yesu ke riso o le na maliu ma toe soi fua manu malo mai ma ua o soi fua manu malo mai o maua i tātou lea le whaatua tuanga ma le marusianga tātou te muni maua Yesu i so se mea o le tu fio le raulang ia whamini mai le atua le ne fiafi ono lana upu whasoina Jesus is the reason of everything nā tu lana auna ino tātou pukarami ne fiafi ai i hele atua tonu wa na tarata po si ui o le fai o ngā tātou pukarami o nā tātou taimi ia aone ngano Samoa lo ia ele pukarami o foi o nei tātou so auna la foi tu o vini la foi tu le vai a pena ona mafuta mai fo i Australia ia man tu ti fo e lo telefon ia va pena ona mo so wa no e tara no ai fo i mafuta ni fo ia le tātou pukarami fo ia le CKA po le pukarami fo le on mai o Australia i Sydney ia le tātou taitai ia le foti sunga fa whainga le foti ma tua me si rau whainga wenga i le lai tu o le ngā wenga ia e mana ia le saunuanga fo i le taitai e sere mana ia when you recognize the one who blessed you so wa o whailanga ia lo whaisinga le wenga i manuia e le ngalo ia te oile na manuia i oi amen hallelujah bena to tu pe tau e mo ia na whawhiti but le koe kula le pe tau you stand firmly aisia o ngā laua nai loa ia Yesu ke wiso ni lo koe ku ma toe wha manatu i tangata ma toe wha pupula atu i tangata ta wan na ngā langa o tau e wha sa tau wha pui pui a ta tala mai ai le ngoi wha si o tangata le pipelo it is the one that the power o le mana o tangata na o le mana o le na le tupu le na mafuai o na tūra le pili ma punga i runga ma tu savare ma urwhata si tonu man amen o se pa manatu mo i tā ua a wani tātou whaoa le malu ma le vi inga o le atua yes ai a ona toi whaafo i tātou te mausisi le langi ma tā uai Yesu ke wiso lea tātou te au nai ia o lo whaanga ma mori mai i la tō umalawa na whapenana ma wala vanoi mafuta mai le tātou porkarami whaftai tere lawa te loa tere lau taimi pisi ai ua whaavanoa ina lawa lau taimi o nolo fia mafuta mai e leo maua yes so ia le tala peteu e leo se mamana au e mafuta mai o nolo fia mafuta lupo le atua ai mole tu lenga whaftai tere lawa yo topa ia mo tō malu sunga au ona topi so spata pai tau langa o whai ona tātou asu wai whaatasi ni tūna o nea fiafi nga tuato le sunga au na mo lau nga fui o nato tai ia ole lo faanga nei ia ma ina tau fa pena ona ma futa mai le tatu ma futanga ne fiafi ia ve ni la fa lo antuai sunga foi tatu tai fa tonu foi tatu CKA ministry i na Sydney Australia ia ona ia te tia ma feto ia ma sua ia la ona foi ia ta vita manu ma fetua ia ta fito alao ma fetua lo fa pena foi ona mai mo mai ona foi ia mo malai to ona fa fengainga so lo fa ma lenga uta ai tu ia ma le fetua foi ia ruta ki bala ia na ona fa fengainga ia seve i ngata foi lea ia na ona foi to ina ia pesta fale mai ava ia lo fa pena ona tatu mafuta fatasi de fiafi foi la ona wow ia tineru ia ngata foi lea ia le tatu bule foi o tatu serving with love catering ia fatua ia foi lima sone singo foi la wow ia lo fa pena ona mafuta mai na ona foi ia calling severe faile mafuta mai ma lo lava ia ona foi ia Jeremia ma tia pa ia
ia na ona le atua manu sio fretua fitai le mafuta mai na ona foi ia le atino manu fulu ia sia tu le uso le ia foi na tu tato ainga i Samoa ona foi ia leone ia te vai tia ia ile fa unga le atua so se mea fianga i ni fi yaso ia se aso e tini tutuila fitai le mafuta mai ia la ona foi fa tu foi tina ia toa ti hunt ina mafuta mai ia sia mana mea tu watu le pema le loto ina ia mau mai ni ia fa in mea ai le aso ia Matamua ro fa pena ona mai mo mai iso mio le ngol o kakan ni ia fa fitai ia le fitalinga fo ia fusi te male auto pati fitai le mafuta mai le uso ia au ona fa poi pinero tunganga ia lo fa pena na mafuta mai le fiafi ia mai la to uma lava sawa ia la screen fa fitai le mafuta mai ona Yesu men amalo tu na yo so yo call ia so yo call mo tineu na yo ho no pena na mo wa fora panoa ia na to ti baba mai yo ia le la ba to pai kale mai mai ia va dai le mo na panoa ia sa lu to fo ile na fatu to no lo to ia na va to pai pa su to ma haleluya na ho isi mo uso mo tu pa fini mo bona no fa so ai po ta to po kalame wa le singa bo na ta to ia tu na ia tu o le manofa le fo ia ja mo le tanga fo tai le uso po io mel so mel FeniSio mo so to pinga ta vito ma to mai me se le ma to ainga nga to le uso ia fotu lo so ia poi to ma poi ia so fa fe nga ia al poti va to i me no ko na ta to ma tai ko ne fia ia ta ton ola o fai una ta to po kala ni se talo ai ma to sa mo ta to po kala ni nai Sydney Australia le ma futa mai pa o ma te 2 minuti po kala ni ke do minuti nei Auckland ia la o fai una ta to po kala ni se talo na tua fa fo ia tu lava de binga ia te o te ma de tua yafi no wanga le tele sta tele lava le tua se la lao se a noa wa mfai na e to au mai ma to te ma futai de nei tu la le fiafi mai lava la matanga no ma to po tala ni fai mo fi ona lo ta a per filio ne la la alo fa ta si mai lo ngana tama wa mfai on fa ta na ma talo ya to tama ya fa penane fa manwia ya Samoa ya tunu pele mo wala no fa fo ma mai mo mai ya lo por kala yo eto mai vi pa ya tu lo nganga fa ma lo ai si o ma ya lo nganga fa ma lo ya to mana tu tu fo i nai na yuso ma tama tama ya tapunu si mato e kalesia mo foi ngas tiro so ya len talo tuelo so ya len fa penao na mo na malos lo telele to fine asa penale ainga talo tupo yo ai lava sta malo fa penao na mo ngas tino se ma tino ia no mo le maulo upu le suafa le mana lo ia le suafa o i su tilo so mato li ma mato pa apinan pa ia toi fa malo lo ia tinato sta mi luma mato ta apele o leo o ta masa so wina mato to i su ke viso o ia tu a inga mato to i pilo ai fo ila i le binga ia ta o fa mangalo se mato se nei maso uma mato ono o i mato tu fo ia to le binga nei maso uma no i su ke viso mato li ma mato fa amen amen Hallelujah. Tele la Samoa. Yo so for ya,